Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jongpi. Ban penpau ya ka jingbitar halor ka jingkren jong UCM ka Karbi Anglong utuli ram ronghang ya kinong song snong ka mukro ba kidei kinong wan song bean ka safe new trap mission kala thang na ka ding ya ka jingkren jong UCM ka Karbi Anglong Autonomous Council hakmat ka khirdop jong ka council ya ka ding la thang hadien ka jingwan ya kandu ya UCM ka JHADC uba thombor shiwat hakam rate kam jong u ban persha ya ka jingtrei labla ka bakhlem nong rem jong UCM ka Karbi Anglong utuli ram ronghang ya kinong song snong ka mukro Mendin kesini nak kalian jong UCM jong ka Karbi Autonomous Council ukam ba ulej sa snong mukro bat hakata ka julej jong snong mukro ko ya ko ika statement ya ka ba nak kalian jong ni ya hab bat ni hab an pau je kerja bat kita statement kolong ba uong ba we will not compromise with the territorial integrity of Karbi Anglong, not even until Shok land would be given any illegal settler. Hot wala directly la ne mat ne persyak ba kasi penar ki jongi ki basa mukro ba ki wei ki jaka ki de illegal settler tre ka jingmut dan ke attention atau di ba usmu ban ong ba ki bru ki basong basa mukro kasi penar ki jongi basong basa mukro ba ki wei ki jaka ki badang don apa yang mentah benda jing ya ka japut da si kala bende ga siar berhambil di sektor berblok on berpuru imut bertau ba ki de ki koi wir koi hab Iba sudah tang kinong song bian, lani ka illegal settler. Tani ka jingkeren, lani ka jingkok dah kawan peni yang ka mindset ka ba long on healthy, ka mindset ka ba shim, bagi beriu ki jongi ki tang di poiwir, ba haba ki tang di poiwir, maki hakano kono por ki laban be, ki laban kem, ba kumba kalong mata imat kumba ki shim, bagi don ya ka hok buat ban khasiat ka ba kumba. Tuliram tanghang udah bersuku syai bakaki AC kabadi gadis konsil ke jongki kadang mi tang muslim handai spa san huai san ho diberiu hapo bukro asnong bukro ber ka ilaka ki badan hapo katu gadong kathan kiladei kisnong ber kijaka ki baki beriu kala sa antu de spa sna kabumut dang syong shwa ki kasi penar dang don shwa ki kasi penar ban ya gadis konsil ki jongki ke kumno da mau Ukuran bagi dia kita ki poiwe di tengah. Kidon ki jakale niam kidon ki mouse in kidon ki mau bana kidon ki snong ki kau kidon ki keteng jong ki lum ki wa hakin kesempena. Kaktin Karbi lei kidang su wanra mentasian begitu di jakar. Di kami ki jingkeren jong u ba beriu ki jong ki dong illegal settler kalong kebom la ban pediam. Uni beriu persang ban ai upnyang ya ka ding ke belakang pa ba haju ko por ai persang ban tak melu ya ka dakmong ke belamong pa di kani kolong statement ke balong immature statement ke ba la ban tak ya ka songsit dengan abang ar peli jakan but kani ke statement ke di statement ke bang abang condem keren dak ka pasai na yang jongi wala dauni bro udang penting ya kini kijing keren ban udang le ye kini hitam ban ben sitom ye diberi dijongi basa haki thai border yang pansi ni ki santeli kiseni haban shim ye uni tulirong ronghang kum enemy jong ka jet ni trap ane kum no kun ka jet ni trap ba do de enemy jongi haban shim step kebangi haban le ka ni diman ye uni ba udai ban wen ya kana statement ba bakhen ni bru jongi kum ko yo ko hab bat kamasuk tenak kolong hakajinya tendu jongi bat UCM badan burom mentang sini kolong ba mauru share ya haju sentiment bat ni ipun pau ba mauru disagree la ni kumpu ya hab ya kanika statement ka ba ukran bat ula pun pau hangi ba na kalian jo uru ya sing ula ban ai kana kono ka dipersai kalian jo uru ya katang i di start jo uru bre tang kana ko itu kubor bangi kwa ka persai kolong ba ni na kalian jo kiteng bahlang na ko jo di dorong kat di bru jongi di basa border
Ibreu di jongi ke basak border kena senang jong mukro betul je cakap bahap apa labang nong pelut jadi try muluk haki senang haki jaka je jongki haki jakada je jongki kinde ji poiwir pembakaran ini utuli ram rohang buat kide ban senang buat cong basak haki ni jaka ke mati senang haka bedai buat kata ke jing visit ke jongki nak kalian ka jongi beliau jemput UTM lagi nak senang ki corporate ya kata ni nomlak ban jubat entah ke jongki hari tumbang ni ong ba ke jing leg visit ke jongki tolong ke jing ai upnyang ya kading pula akan lupa ba ke jing tak meluk ya kadak mensau kepala mengumpa bat nalor ba ke siat iki bru jongi mentah ki declare ba ki bru jongi ki illegal settler kamu ke jing mu jongki tolong balada ka sam kayo di senang kin be ki bru jongi illegal settler kemudian ini beri bocong di anjing ibe nak kita nak puta nak senong gitu ni kita jumut ke jongki kalau ban be senong ni beri nah takadau penengkam yang akan illegal settler kemudian ke bang kuat ban sai sau ni di lorong orang hang CN dan CDC kembobun kasih kenar haki di bod jakam haki border area dibun di karbi saniru tilada maki kimte lakam ya ka tin ke klik kum ki constitutional head dan hukum kita public representative at the office ke bakam anjorong kimte lakam long kaidin kala pun ko ga jing senang pada sebenar tadi tini maham ni bakim dei ban aiding gumne nama boleh na tak aiding dei tu tang maki jong ni di kumung ong kali ke statement tu kalau immature kali statement ke bom don sikit ni maka di statement ke bangi ni nama ban siang dalu DRM berlada mungkin ni statement di dang yai ni nak kalian ke jongki ni hapan tu sai bahkan poi ke por bangi yang lah baca bat bangi lah baca adon nak jong konstituen kalian jong ulah pensai yang ni ulah ada batai bakal senong mukro kadi ke senong ke bana kalian ka JACDC kala itu ka sanat di wahid senong kirang ba senong keberan tu bat nolor kataru ka ai ki lan occupation circuit ani ki kot hidau mo kedulir hakabri berkibru di besong senong itu kabumut ke senong mukro hi barok hoi kadi ke senong ke ba hap opo jong ka JACDC bat habaka hap opo JACDC kamut ka hap opo jong ka jalan kalian nah kalian jong ulah kerencaya tu bat ulah dong hiru ba diberi ke besong basang tu kimde ki poiwir di try muluk ya kaba lesi nak kalian jong kila ban kali nam na liang jong uru bat kumba pio iya gini sni wat ki traditional kidon ki map kidon ki kot sla kidon ki jing pensya ba maki ki di traditional try muluk bat khamtam ki ong ba mukro ka hap bat ka hapo upu sam jong ka jehil ba kundu uru opo jong ka jalan kalian berbuat dikani statement jong tilor mohan kalau out of contact kalau again ya history ni kuat bang kerjai lah dah kuat bang tip ya history jong gini ki border uni kilorang melanghang ulak berwan kenduk yang ingin hikai history ingin ya keren ya kan 1951 notification iba Malaysia mi yo ya gitu ki Jakarta New York dah kabsu tok bersyukur is deviate nak history kalau kami ada idur buat ka history ke jong ni bakin ong bagi beriu ki jong ni belasa de spas na bang ki immigrant dan ki illegal settler lan kita ki poiwir ki ba song bi an ba song thap di kalau deviate nak history kalau persya ya ka history ke bangi tip baro atli ki diskosil baro atli ki jala bat kadi ki immature statement ka bala ban temi penban ya ka huri hura baro atli ki jala jenat kadau ni maham ya ba desu bandang lapla kumni bat ladau beteng kan ni jing lapla kan poi ke por ke bangi nomla bente exclusion la ka de setei bete lakam ya ka huri hura la kada setay la ni sanir dikum ki constitutional head la nikum kita ki public representative ni kentu ya ki baki di bentangkan maswaban keren maka jingkran ki jongki ngisim baka di jingkran ke bomdi basukran big hari ke jingkran badamut kran pi ong ki illegal settler kamut ki don every intention ban be senong ban peni yubo lagi yang kisem ya ki jaka putai khaspa dikum kita ada nak kalian jumi dalili am nomlaban dia kam kedak kamu percaya kene penrem juri ya kene ke statement yang tuliram ronghang oman le OCM yang ke Karbi Anglong Autonomous Council wad ong le waki nong chong yang ke chong mukro to ki poiwi porhat lene kita ki illegal settler ta kam kadak hi percaya lene wong priang ya kene ke statement go yo utang ya kene ke statement go yo ko ida prini ya kene ke por kam kadak wi percaya tuliram ranghaun
Down, down. Tuliram Ronghang. Down, down. Tuliram Ronghang. Down, down. KAAC. Down, down. KAAC. Down, down. Siapa?